هون لراديا دنگه گل گهدار دکن و دنگا روژ آوا. د برنامه یا بدنگا روژ آباده از کردیار دریعی بورمه بندابا برخدان بندابا تشرین هینا جی وگا امدزانن لهمبر داگرکریا دولتا ترکیه لبر قادیده گل ما به جوش کمزن بر قادیده بندابا تشرینه هن آگاهی اندرد کبن گو امریکا جده بره وکشه وشکو گل گف لسر گل کرد بتایبت چه دبن جبانر خاندنا وان مجاران به مریا رزدار مزهر شیخو اندام کنگره اسلاما دموکراتیک ام خیرات نواد کرد مهمسته گلک سپاس جبو گهداری است. بله رزدار مزارم که پاشن هم میوانه منه شخا اون دزانن 6 روز تقریبا در باز به گوهین آشر پنداب تشرینه بردوامه نرین آواده چما نای راوستاندن افشار چما ناقده جارگن سلاوریز جبو همو گهداری و گرک ام بزانن یعنی آنا پشتی هلوشاندنا رژیم عباس براسیجی والایی کی چه بو مخابن از چاود بیجم والایی کی یعنی احمد شرع نه داگرتنا پشت بشاره شخوا نه حکومت ما نه دولت ما نه هیز ما تشتک تونه یعنی حقیقتک او والهیجی گله کیس بازین بو خواست نوا آواشلو د سید بکن هبون یک جوانجی دولتا ترکیه براسیجی وکی دزی شوینی زیک بون خواستن همان عاجل بریگو اف حکومت بسرخو وره بریگو دولتا کی نو چه ببه یانجی حکومتا کی دمکی چه ببه چتین گو پیو گریدای خواستن نوا لوو تفگره و همان ایریشی سرمن بجه کرن دعینی وقتی ده ایریش سر پراقره قزاقی کرن و سر باشوری کوبانه هر وها بنداواتش نجی جبه پارنما جخو ام دزانن دو بنداوی می سرکه هبون یک جی بنداوا قره قزاق و یک جی تشرین براسیش ارمانجاوی نجبو گو دست دینی سروان از باورم ارمانجاوی با کرو رجلاتی سوری توایی بو و بتایبت جبو حلب ام باش دزانن هنه کولو دی بیجن یعنی ما کاغلو چونا وجبو بنداوی چه و برخدانا وجبو بنداوی چه و شری وجبو بنداوی چه جبر فهم ناکن اما ام بنداف مجار نپنده بنداف نه راستی اوه یعنی مثلا ما نبنداف جبو آب و کهربا و ام تکارم بسالان بی کهربا جیان بکن یعنی او مجیان کریه یعنی مثلا ما کهربا بنداف در باس ببه باور بکش خود ناوا مواد فراتی یعنی و دو بنداو لسرن یکی قرق وزاقه یکی تشرینه هگر وانا در باز بکه روجا دوال طبقه حقیقتا یعنی روجا سیال رقای روجا چراج الحلبه یعنی گرکی وام مثلا بزانبن بنداوا قرق وزاق در باز بکه روجا دوال کوبانیه یعنی گرکی خلقی ما گرانیاوان هر دو بنداوا فهم بکن و ام جبوچ دبر خود دن و چاوا ام براستی جنی کارن دست جی بردن ام دست جی بردن ام دست جی باکر وجلاتی سوری بردن ام دست جی هبونا خو بردن ام دست جی دست کفتی خو بردن ام دست جی آزادی خو بردن حتی دولت ترکیه گوتبو که چپر آداوی یا برخدان قصدی جبو مجی آداوی راست بجه یعنی ای مجی جبو ما آنا که هر دو بنداف هبونو تنبونه براستی جی ام هنه یا ام تننن حقیقتا یعنی لی ام دیس آنا تکرار دبیجن ام هنن چما ام هنن سری دو حیوانه بهور بکر شپرکی تنجی گاوی کی تنی جینی کارنه پیش دورن بالعکس روش بروش تیک درن و هدی جی دحلن نمان یعنی آنا کا بره هگم بینیم بیرا خود دست پیکا شری بنداوا تشرین جی خو آنا مناوی کری بنداوا شهیدان باور که بلکی روزانه نزیا 100 کسی دهاتن یعنی جی پنجی حتی 100 کس جماری وان دهاتن آنا جماری وان پرگو گلک بین دهن یعنی جی 5 6 7 دهن تنی پرافکسیونن تنی یعنی جبو تعجیزانن اواناجی و ناگرن یعنی بلا هر کس به بزانه او کسی گوتین سر گندواری بنداوا تشرین یان در دوری و بهور بکه و ناگرن جنازه وان جندکی وان ترمی وان آنال وان ترانا اری کوچک دخون
کس وان جناوه یعنی نه او دفن نه کس دفه آنا یکی گو بخواسته براسی جزارو که خوب بگره گو مریل وان دران علی بگره و ببینه yani. بس وقت عليه بالافر هذا توبرنا تركيا برجرانا. اره yani ev balafir و براسی جی از چاو بیجم yani ji ser gundewar û derdora bendava tişrîn da nakeve. Ev heqîqeten min jî ew jiyan kir, em pênc şeş roj li wirman rojana tobarandin û ew jî wek tirs ez bêjim. Rasta rast bixwaze millet şehîd bixe, kare rojê bi sada şehîd bixe. Lê tenê ji bo ku xelkê me nerin piştgirtiya şervanê xwe nekin. Tenê. Yani armanca dewleta Tirkiya çavtirsandina gele vegerandina gele, şkenandina irada gele, bi rastî jî bixwaze ew gel nere bendavê, ew şervanana li wê dekê tenê bê av bê xwarin bimînin û karibe zû karibe qedayê li ser wan bike yan jî karibe wan kesanan bêçare bike an jî irada wan bişkîne an jî şehîd bixe û bendavê tê xwe destxwe. بله ما مثلا هن فيلم دركتن وكا فيديو دركتن دولة تركيا راست ليش سيفيلا كربون لسر بنداري. ارê rast e yani ew belkî carek du car wilo çêbû ew ya jî pir bizanebûn kir ji dîsa ez dibêjim me nêzî 25 şehîd dan heta aneka bi seda jî birîndar çêbûn ev heqîqeten bi dehan jî wekî dibêje erebên sivîl ê gel hatin şewtandin Lugarna vengaha mafê mirova zêdî pêncî sivîlî şehîd ketin. Erê rast e yani evana belkî em şahidî wêne yani ji ber ku دولتا ترکیه روزانه بن پیکرین دکه حقیقتا نوانا تب گوش بو وی قدخه جی انسان سیویل لسر وی بنداوی براسی جی همی بیچکن ما نچونه شهر ترکیه تنه چونه هیزکی معنوی جبو پیشگرتیا شروانی خو وکی دنجی کاربن هنک خوارن و آف بگینینه زیده تر تشتکی دو تونه لو ماجی دولتا ترکیه جوی تنگاف دبه دزانه اساس ده برخدانا وان شروانان بچونا بنداوا گله لسر بنداوا آشهیده از ولو نافلی بکم ده راستره جبروی آنکا حتی آنکا دوامه یعنی او چالکی دوامه او برخودان دوامه براسیش مناوی وی لسر عرده بریجی بلکی ما ده پروردان ده آنجی ما ده سلوغانان ده آنجی بلکی ده جوینان ده سیمینران ده ما بحثا شر گلی شورش گرد کر افراستیه انا ام دروجا شر گل شورش گردن انا پکتی انا ام لسر عرده لپی شروان قصده شر گل شورش گره اف حقیقتك يعني سمات وصفات انسان شورشگر دوان کسی گو ایرو لسر بنداوات شیرین برخودان دکن براسی جی بهیزکی بی ارادا کی برخودان کی بهمپا اوایا سمات وصفات کسی شورشگر يعني انسان کی ترسونک نارور افراسیه انسان کی گو گریدان ویب آخا ویب ولاتی ویب آزادی ویب تونه به و نه عشق ولاتی خواب نارور يعني دزانه الويدا كي براسيش مترسين هنا ببتين باراندن هروش از چاو بيجم يعني اف بيلوتي وان يعني تياري وان اي بيش فير روجانا بيرقداري وان حروش لسر بندافع تشيني بدهان اف دبارينين يعني بنبت دبارينين جبوجي همو كز فيد بيني يعني بدهان ما وقت مشاهد دان تبیرامن مشایکه یعنی قافله که دماغو بری خدا بنداوتشینه بری گودگیه برید الوان خست باور بکه از وقت شخص کتم ناوا گمانه کی مگود دیمه کی اف چالکی ما بداوی و بداوی هات یعنی گل نما بری خود ده بنداوی تفل شهید و بریندار جیدوی تو بارانه ده چه بون راهشتن شهید و بریندار خواه و بری خودان بنداوا تشرینه و لور نوبتا خوشی 4 روز 5 روز گرتن و دفعات دواجی جوان بیتر چو دیمک گل ایده جمرینی نماد ترسه یعنی هبونا خواه آزادیا خواه سرفرازیا خواه دستکفتی خواه براستی جی مسوگر کریه دشکناندنا ترسیده گوتنا باوی تیار رحمه خوده لیبه موی بیرانی او جی یک شهید بنداوا تشرینه او حوالا منی جو گلکی وکوی جخوا اره گوت یاو ایدی مکراسی ترسی چران راستی جی آنا بنره بس ایجانه باوی تیار به هزاران ایگو آنا وی گوتنی پیکتینن وی گوتنی پیکتینن و لسر بنداوا تشرینن وی کلیکا گوام داخفن آنکا بریندار هنن ایرو لگور نوچه لزگین بریندار آنال بنداوات شیرینی هنه جبروی از بجم اف کفنی چراندی بو ترسک دی دلی دشمنده باور بکه
دريج ناك اف اريشي وان اري يعني ايدي اوجي فام كرن جارك دي دور سي چار پنج شهید چبون بریندار چبون ترس چکرن به باران من حیری من چالکی برداوم ها چالکی برداوم من دیمک و انا لسر وان پر زخت چه ببن الورقلي سيفيل هي نه صدق ودسدن بحزارانن براسيشي وقت گود قافله دگن هفدو سه چار هزار مروف چه دبن لسر و بنداوي جبو وجاز بجم از باورم و دمکی نزیک اف سرکفتن و بداوی ببه بلا هرکس به باور به یعنی ام انا کا دولات خودنن لسر اخو خونن و ام آزاد جین ام نوکی دمی رجیما بحثدن يعني هناك دي بيجن ما قالوا ام آزادن اري ام آزادن يعني ام صدي صد آزادن انا امر و بريا خودكن همو امكاني مجي دست مدنه جيش ما سياسات ما وقت بيجي ساسي ودزگه ما قلي ما همو تشتي ما هي يعني ام خبر و دبن ام نب حاجتي كسن يعني بلا هر کسی ما في رحت به لي از بيجم بشتي سركفتنا بنداوات تشرينه بلكي جي ام درباسي قوناغ كينو ببن جبر قالكي انا كا چاودير هنن هزي ناف نتوي حتى حكومه شاميه مؤقت وقت قاشو نافي حكومه شاميه مؤقت هو كقدر نافي از باورم اوجي و نرينا وان بيگو هراندن جبرگو وي اتركا بيگو هراندن افراسيه يعني سركفتنا مد بنداوات تشرينه دل غوري من ام في صفحه بطوينن و امی در باسی صفحه کی دون بله رزدار میزش خوان چاردی راجی دگوتن کسی ایرو لبندا به شهر دکن نه اف چته دولتا ترکینش بلگل گروپ اون بکشیان دبی وقت ارتش ترکیه بخوا شهر دکن نرینا و چیه او راسته ام باور بك اري جو انا دولة تركيا انا پر اعتماد خو سروان جروبات کا او جو هي او تشوفون مجموعات عمشات هبون لودكي حمزات وعمشات واف چتمت دزيه مريش كات كرن او انا چون تبله احمد شرابون يعني بلكي نزيكي 10,000 چون انا جهنن لايجو انا ميداني ام دما دبيجن ام شريوان چتا باور بك هگو پارسنا ازمان چه به يعني ام بيجن شوقا كجبو نيدين ازمان بي پارستن او چتانا نامين لور ونر روجه ساعتك جين كارجيام بكن حقيقتك انا بن پارسنا ازمان ده بلكي جارجاران او جبزوريتين براستی چاودره که البندا بیشی دیار کر گو اگر بالا فرتنه بن گو شرفان قصده بگینش استانبوله يعني او دیار نکه به چقدر مورال قلب لند بویا او حقيقة چما ازوید بیجن راستیا شرفان چیه ما استنسر راستیا شرفان دورده من دیتن يعني مبشافي خوديتن او شرفان باور بك مورال وانج صدي صدم يعني قل كيف خشنجو بقل يعني انا قالوا الشرفان بونن يك راستيجي تقريبا اري يعني حفتي دجاران او شرفان وقال هاف دبينه يعني دزانقو او قال روجانه تكلي هن يعني دزانقو بحزاره قال جموانه يعني قال لك ملتك جو دخطا جبهه ولبي شرفان اخوه براستيجي او شرفان حتى داويجي صار دقره ونمي يمكن قاب فاشوا بابيا چناوه يعني دنافا قال ده او شرفان جبو وجاز بجم هم او شرفان جي قال مورال دقره وقال ما جي جوان شرفانا مورال دقره جي سركفتني وانا زبجم جي چالكي وان روجانا چالكي پر بباندور چيتكن يعني روجا كشتي وان چتا متا و ادج من تنبه كيم يعني جنابينا بنج حياه ده كس كشتي وان هنا في حقيقتك يعني از نه بروباغاندا بجم افراسينه بلا هر کس هر ببينه يعني برا كوميتين اي شوباندني درخل ما في مروفان دبه حقوق الانسان دبه ترك دبه كي دبه بلا هر ميدان الشهر وشخور الجنازه بنرن اري او راستينه يعني از نه بروباغاندا بجم يعني جنازه وان دراكش غني بونو افيتينه يعني كوچك لاش وان دخون جبو اجازه بجم سركفتنا شرفان قصدي مسوغره يعني از في فكري دي بجم ام بسركتن يعني نه از بجم مسوغره بسركتن ليه بلا هركز في بزانه دجمن انا بخودنا وشرده ام نشرتني وان چتا دكن انا هناك دبيجن ما تاني بمسيرات شرمت كنا باور كنا بمدافعها وشرمتك بدبابا شرمتك بمدافعين جران شرمتك بالطيارة حربي شرمتك اف ام 16 17 نظام چنه دو دري بري گوت دگي بنداوي لريا زفتي خستبون حريكي بلكي 10 متر دي 10 مترات قد كربون ريا قال دي جيان ده تحويله چه كربون قال حتى گو خود گينن ويدكي يعني بالصدان سياره بلافرين شر حمي برباد كرن يعني بلافرين شر يعني وعسكري ترك بخود نافا في شر ده يعني ام شر تركان دكن ام نتني شر چتيويت كن اري شر چتيوي بلكي اول بيشن ايجو
جبو دو اگو هری ارزان تین کشتن هری ارزان و ایگو وانده دی پیش و براستی جی دخواز جوان خلاص ببه ای بی کشتن ای بره به ایگو هر مالی خواه ایگو تف شرع ببه ایگو تف لوان ببه والحاصل وان برباد بکه جوان خلاص ببه و هدی از باورهم داویا وان هاتی و جی خلاص ببه بله رزدار مثلا پشتی وان بن کفتنان ام دبین لمن بجی گلک تقین چه بون دمل دست گوت دست کردات ایده یعنی وقت گل کرد بناف دکن و ایرو پروپاگاندا پرمزیل لدیجی گل مهیا یعنی خود شرکی کرد عرب چکن گلو کیل دو به پروپاگاندا یا آرمان جامعه چیه باورم افت ناج و راستیا تقین دبین بجی ده از باورم افت دزی میریش کل من بجینه مانه امل من بجینه براستی جی من بجت حالان کرن مخابن لگوری باوریا من بانگ من بجی پرن جبو قصده لی هنکی گود نوا من بجیده براش بوم به درس او کسین خراب ای کسین خاین ای گو قصده رخیانت کرن باور بکه او بون سر سبباتك چونا من بجي يكجي دوجي از في بيجم يعني انا ابروبوغاندي راش وفتنايا قد نافا عرب وكرده از باورم جارك بيتر ديري دل بيش خستن بسر نكت وبمكت لحسك قالك جاران فيال بيش خستن دل نافا عرب وكردان خاص ملتي غويراني ووكي دنشوا واويدل دي سبب بنكت بسر نكت وبسر ناكبه انا كان ملتي خلقي مي براي مي عرب الرقا تبقى حتى من بيج ديرا زور وقال لك ايه قد نوفا حسكي ده افراستي فام كرن يعني جهاتا وخاصة سروك عشيري وان وكسي وان بيرا وير فام كرن جو افتنا كيل دوية وجبوتشية وسباباويتشية وهناك اسباورم قال خوا ضابط كرنا هنا جي دخوازن من بجي ده افتب لهذه افشرين تايبت يعني بلكي بصالانه دولة تركيا شخو بسبوريوية يا انسان سيفيل كشتن يعني براسيجي جريمات از باورم دمي بيش دقرك لهاي محكمين دولي وقال لك اف دوسيا وبن ومجرمي الشر وحيفا فان بهلانين يعني نما اقول انا كاركر يا كاركر عمال شخور شنو كار تهر سيارام بفجرينه اف نكر يا ريمانن براسيجي وابناء اخلاقي ماي وابناء پروردا ماي وابناء تربيه ماي يعني امش بو بارسنا قالن يعني قصدي بطيبات از في فكري دبيجم نج استراتيجيه وخبط افايا بجارك استنكار كر تنديد كر ونعلت كر يعني جبو دولتا تركيا بطيبات وكشياريجي دا يعني فان كاران غريكي تقط بك وخاصة جبو وان شتان يعني او شتا هناك بپرادان شغلادن افكر يعني بيس قريش كرن قوتي خنستر قصده ده جبر بانگا من بجي جبو قصده چه بو آبه جوای قصده و بنر وی کاری دیگه يعني دیسه خواستن براسی جوان بانگی گو جبو قصده ته کرن بیدنگ بکن تاني آرمان جاوی ای يعني قل و قصده هنکی چافرشی هفدو بکن يعني قصده ده قلی ده چاوی قلی من بجي ده رش بکن بجي کریارین قصده نفانا جبو گو او بانگانا قد ببه لگوری باوریا من بيج فرقه کی باش وک عرض و عزمان دید چند سالان داعش جیلی حکم کرد لسروينا بشتا قصدي هات فرق ديت وانا جيت بنار ديس او دزين مريشكا او تشتا متاعم شاتو حمزات عليمان يعني من بيش براسيجي بريشيا وانا جي ديشه يعني دكاني واناتن طالان كرن ملكو مالي واناتن طالان كرن انساني واناتن رفاندن بديلي بي پراهاتن خواستن تجاوزا جنا چيبو كشتنا زاروكان چيبو اميران چيبو يعني بيركال بلكي حمي كسي لسر راغاندين ديد بيشكر بون جينا بوراويد قوساند بون خصمون دافيوي لو فيلم سينما جير چكرن يعني عيبه يكي كوباني بو اف كريارانا براسيجي ايغو دكن ديساجي چتي وينه و دولتا تركيا لدويه يعني تشتكي بر بچاوه و دنيا گش دزانه ام نجارم وقت به یک سدمن تکشون از پندابا تشرینی و بافدانی لباوريا من بسرنا كذا باور كبن حمم ميلاد بنكتي اري راسا انا لبندافي تيكچويا تنگاوونه يعني اري راسا جي قراقوزاق جي تيكچويا و لبندافا تشيني جي تيكچويا و باور بك و من بيجي جي تيكر يعني ابدعت وبروباغندا ايدي نما حق دكن يعني هر قلي مشياره وامتميجي جبو قلي خو براسيجي وخاصه جبو امام وخطباء ما از باعتبار از كونغرس اسلام ديمقراطيك دي خوادكم ام حر بري خطبه اینه ام جبو حمو امام وخطباء اخوه باكر ورجلاتي سوري بگشتي وقت پرسپکتیو توجیهات و تعلیمات دادن شیار بن لسر کوم جیوین انگلی و بتایبت جی ده خطبات گرکی گلی مشیار به نکه بر تاثیر پروپاگاندا شرین تایبت و
اف دعایتین گو فتنهیل پیش تخنج ناف گلوی باکر و جلات سوریه بتایبتیش ناف نتا چا بیجم ناف عرب و کردان ده اوانا از بیجم هنک مدرباز کرنه لیم تم شیاری جدیدن وەک ئیسلاما دموکراتیک گاوێ وەدبی ئەلیتانە مامزە اری راسته ام سروی کاری یعنی دانو سەرنێ بە عشری عربا ڕشێقی عربا کوردانە بله چاوا ام براسي جي اري وك مجلس بتايبت جي رابطة آل البيت قال لك في كاري ديك خاصة تطبقه والرقم ده تكليمة بحمو كسر هي يعني أنا إمام خطباء من سبائي بر عربي معنا كردن بله. أف حقيقة وحمو جي براسي جي اندام کنگره اسلام دموکراتیکن و لگوری پیوانیوی تفگرد کن شخوا ایگو هری تاثیر آوان لسر گل هی خاصتا و شیاربونا گل وک حتی گل جبو نکوین بن وان باندورین شرین تایبت هر اینه الا دخود بری خود ویده بیجینیان بله ما مثلا مثل دما داوی ده هند پروپاگاندا درکت وکه هزی امریکاش ده بره بدکشن دمل دزده وکه کسی شوفینیست کسی گو وکه بیج دجمنی درباره خسر گو وای امریکا داره و امی کردات تک بن و قره بره خسر بهلوشین نرینا و ده لسر وکشین آجی نه وکشین امریکاش ده بره از شخوا اعتماد عمل سر امریکا نه بری هی و نه ایرو هی لیمانا امریکاش بو ما باشه ام نخوزن وکشه براسی جیم ده بیجن حتى أنا كاجي تبرياري كي فرمير رسمي جري بريا أمريكا جبو فكشاندنا هزي ويج سوريا تونه قش بروباغندا شارعين از علم دارم دوي مسألة ده بالعكس وي مانا أمريكا حتى أنا كقالك بارجه خوشيت ك جيواري خوشيت ك وبتايبة جي لكوباني جي كي پر استراتيجيك جبو خوشيكر وقالك جينجو أنا دخوازي تشيك هنا جبوی جز بچن وکشاندن آمریکا دوی روشیده نمیمکنه همو کس دزانه آنها سوریا وکی سوریا تونه براستی جوالای کی جدی هست و هینا جی تولهویه کی بداوی هست براستی جی حتی آن استقراره کی تونه و بر بکوه در کس نزانه هیچ فعالی مجهوله براستی جز بچن مخابن ریبریا چاو بچن از سوریا بره همان راش خودشو همش سپارت فعال مجهول عسكري قوات خوي وكيدن وابوري وتشتك لدوي وبيجي والله ما امنا دو شو تنا جبويجي اف والله زباورنا كم امريكا بدست ايفان شتا متاف برده نم يمكنه يعني حتى انا كا خطري دي سوريا يد بدقات شبري بيتره بله ما مستد يعني ما بس تعمل جيت شيء وكشين اجي بنكشين امريكا قالوا قدر على ببريه جريداي هبونا فان هزاي نا از دیسه تکرار دی بشم نا منه بره جیو نه ایروجی تجاران آنا و براسي جي وكي باكور جلاتي سوري ووكي تفجر ما بجشتي از بشم منه اعتماد جبري دي ما وقت يقول مشاري كوباني كرما امريكا هو نا ما شكندنا داعش دو كوباني ده ويشاغي نه براسي حتى او دمج امريكا هين دعما تشي بيجم جيش الحر وما حر وفان داعشكات كل جبهة النصرة وايدن ندعمها متكر يعني سركتنا مت كوباني ده هنا كي بو بالكيج بو هيزن نافنتاوي و وجاغي امريكا همان دستك دا قصده جبو بيجاز بيجم ايرو قواتين تحالف الدولي وبتايبت جي امريكا وفرنسا يورو فرنسا تكلي ريا تليفوني بالشراره اشكرش يرد بيجا حتى وي فخون جم خجي دي بيجا غريكي دناوا سوريا نوده بقصده چنابه بمسده چنابه بكر چنابه يعني ويد معادلات سياسية ده دواب جيه مسألة هبة يعني أشكرش يرد بيجي سيزده هاي بيد كونغرك لفرنسا جي هيا ناف دولتية وكرجي وخوندينا قصده وخوندية هر وكا شرع جهاتي وخوندن ندينا ودا أب وكا خباطا قوتشيبه وچقا تيساننا ويرسا سوريا هبة أنا هبديتن جخوا حتى أنا جبو شرع قالك جارات شيبوي باورك يقولوا يعني أو هبديتن لقوري من قابن يعني مرو نكار بيجب انجام بويا لشرع ب باكر رجلات السوري ناب الشرع يعني هاجا راس بخوازه يعني هاجا راس بخوازه نخوازه جي بس استقرار دي بيجم من سري دي جي قوت ام لسر اخا خونه ام لولاتي خونه تو كسي گوكار مجسر في اخي درخه يانجي مسير ما بگوره يانجي تحكمت ما بك يانجي بيجي گره كونولو بكونولو نكن تونه او سدم درباز بيه او درباز بو اري بامنت وقت الرجيم باص بله قلت نقبل كيش يا شرع هبو دقوت دانو سدن بينما وقصده هي تشن هنا مناخوازن بيجن هن دولة هرمين ناخواز بسركبه
ما بس هيجي چی بود نرينا ود ما مثلا از يعني بالراسيش خوينا خوش هيرين يعني هو ما بس هاي ايجو ناخذ ام بسبب كان ثاني دولة تركيا او جي انا او جي ناخذ دولة تركيا يعني بحنك خب كيتك يعني جبويش از بيجم انا براسيش شون وان تركيا شاشه بنبل سر خلق سوري تي باراندن هاجر راس خو رئيس سوري بينه قال بندافع تشني القرق وزاقي حرو الشرع حرو انساني متين كشتن ما وانا خلق سورينا بلي كاروشك جبو تركيا نقول يا خيوفان بما بسكنينه يعني بشر يعني رئيس هالوست سوريا شو ما تني هالوست هاي وقت سوريا يعني الجوري من از دیسا تکرار بیجم دخبت جینگی خود چیکه و نکار خو جبوان دولتا دور بده بالعكس انا كاتفاق كي وكي بريتي بير بهنا كي بيستي بيرامرو تركيا سعود عربستان قطر ايغو هري بيش انا دستك دينه وكي تشاوا بري دستك دان داعش ايروجي عيني نزيك بونن براسيجي جبو مجينا رازبونيه مخابن خو هالبجارت وك رئيسة كي بتشند جروبين شتا ايجو دسي وان دخوينا مرو وان هيا تو دسي خوينا مواطنين سوريد هيا برنكي لك خوسا كنادن قال لك هذا شاش دافيجا لغوري من دسبيك جريك راس بمشياج بو جو باوريا خلق سوري بي بهاتا افايا حمي سوري تمثيل ناكه ما كا تشاوا بو رئيس باكور رجلاتي سوري جسدي سي دس مدايا سويدا وقال لك مناطق دن جخوا هبونا ويجي قبول لكن از بيجم نيفي بنيفي يعني نيفي سوري بيك هاتج نفيرا بند بيج فينيد يعني حتى انا اري كم مجامع عسكري اني نقل خو وهما كونغري كي تشيكر ويكي سيفيل دناوان تنه يك جن دناوان تنه جنك وقت مجلس قيادة الثورة اري يعني بغداد تشوا راسي جي بكنينه يعني شنك دناو تنه جنك ما قي بمليون جن لسوريا تنه تمثيلاوي دور هذا جوان بحزارة هنا ما تمثيلاوي دور ده جراكي تنه بيا بله ما مستمرسد في درباره ده وكا ايرو سوري قبا آباد كن هركز بيج وكا دولتك نابندي لين بينن وكا دروز هنا كرد هنا علوي هنا قالوا ترى نوسا وان بيكاتا ياد نابا سوريا كنابندي وكا او دخوازن آبا ببه يك رنگ قالوا يتشاوبه اولا سوريا كي نابندي تنه وچينابه يعني هاگش خور سوریه کی ناوندی چتکن دکار شام و چند در دورا پیو گریبی دیگه خور ناونده کی ورچه بکه وکی دن تنه افشار شرکی نافخی و نخ لگوری من بهناوی هبه يعني هاگر اصرار وان او به هاگر اصرار وان او به دیس وک مرکز تف بگرن نفسا سیستم باسی وکی بره و شرکی نافخی به داوی چه به اف حقیقتا و دیس جی تفیدا گلی سوری تنه بالعكس گلی سوری براسي جي في شرير ناگره بري خرابه يعني لغوري باوريا من وتشتين هيجي وندا ببا كريزا سوري وبر بخاتماندني فهره و اي بر برسيار جي وديسا اف كسن مجاميع اي تشتبن و ايغو سركشيا واندك تاني يعني اوي حساب بدن بلا ما مستشخوان قال وكا بروجي هنا نقاش دبن قال وكا يكتيك نافبرا كم نتواد تشبه وكا ريبريا خسر علوي دروز خريستيان د سوريا دجبو افكنا وكا انيكي نارينا وتيت شيء بفي خباتي ده از باورم افيا غاف هافيتنه كي تشي ويا يعني نوي تشي ببا هيس مناجي بلكي ايغو سركشاويت كه هي از باورم كوميتاوي امدا كار تشي ويا والسيرفي انا دخبتم دمك نزيك دجي بلكي لهفاتنه كي وكي اوبسيونه كي يعني وك مخالفه كي لهمبري في حكومتا غونو تشي كرنا ادم كي تشي ببا و سوريا وگر وکی بری وگر مربع خویه که دیسه وقت 2011 تگوشینگ ندست بید او راسته يعني دیسه ببه حکومتك ناوندی و دیسه مخالف چه ببه و دیسه دست بشرکینو ببه و دیسه معارضه کی ولو براسي جي يعني انا حاضرش بو بيد بنجي خو و دیسه واناتي کرن يعني از باور ناكم هاگه بیش وازی به و دريج ببه نه ممکنه يعني اف حکومت نه هيش خو و نکار دوام بک نارينا وده ما مستوى كشرسريا سوريا بل بكو بدره يعني سيستم تشاوبه روش تشاوبه وتشابه باور بك درفتي پر خوشك هنا قول سوريا كي نو مروكار بهفرا بك قال لك درفتي خوشك هنا لما خابن ناهيلن يعني بتايبت دولتها تركيا قطر سعوديه عربستان وقال لك ولات دن ايغو مصلحه وند اباكرنا سوريا كي ديمقراط تونه يعني جي سوريا كي براسي جنوجن تونه وحتى جوانتي خراب بكن مخابن افاناجي من لغوري باوريا من هاگر بوی شکلی بمشن و هنا کی دن سوريا بر كريزه كي ظهر لي و بداوي
پشتی وی از باورم و سوریه کی سراست چه ببه جبر اباناجی هینا که فرق نکرنه یعنی باش دید ناگیجن باش yani gerek evla hatin hedi tekliğ xo devlet artune ba nav xo hal kirbana peşi gerek hevdîtînê navxweyî gerekî çêbikirana kongrekî navxweyî Sûrî çêbikirana û bi şandekî bi dewletar bidana bistandana ji bo rakirina mesela hîsara li ser Sûriyeyê mişan çi bê uqubatê li ser Sûriyeyê ji bo karîbana têkiliya vekin ji bo karîbana aboriya xwe xurt bikin yanî di nava Sûriyeyê de gerekî çareserî pêşî çê bibiya paşê têkiliye bi dewletar çê bibiya mexabin hîna Sûriyeyê xirabeye hîn ji hevdûketî hîn dehperçeye her perçak beri xwe bide welatekî çi çareserî çi çareserî wisa çê nabe ez nabin çareserî Mawştem dizanin weke rola Qatar û Tirkiye pir xerekirina Sûriyeyê de hebû û piştgiriya van grupên çete ji ev grupên weke artêşa netewî got îro jî hîn şerê me dikin gelo ne sedema got weke Ehmed Şeran dikar tev bigere zextê Qatar û Tirkiye bi xwe li ser hebin ji beşberê de piştgiriya wan kirinê او راسته يعني وقتی الاتلی بو شخوا زلامی ترکیه بو و ترکیه بحمو امکانات خوا و گیاند ور و دام کر و حتی گیاند شامیجی از بی باشم دزانن يعني لینه معنا گو حتی داوی تمام حتی ورتا آلی کاریا من کر دکار آلی کاریا بشی وزه کی دوه گرینه کنگی حکومت خوا تعاوا کر ده هندری خوا صافی کر ده یکتیا هندری خوا زلال کر و حمو پیکاتی و نته و اول و مذاهبی گود هندر دته کاری باوان پرزگری که وان چهار سر بکه و چاقی ته هیچ کی پر مزن دگر دسخوا و ته کاری بو به ولاتن ترکیه رده به سعودی عربستان رده به اروپا رده به کرده به براسی چه هیچ باخوه آناشی پر به ملولی به خزیلی به بنگوازیا يعني وكا وندابونا قد قابي ويد هاي نزل اوروبا راضي بك امريكا راضي بك اسرائيل راضي بك باوريا من في شكلي نا يعني في شكلي نكار كسي راضي بك ونهي كيوي هي يعني از وكي شو وك از دنرم براستشي از تدگیشتینه کی وی صحتا افقی وی ریوبریه دو سیاسی دجی نه ناتجی نه تدگیشتیه نه وی باری از کارم بجم یعنی نه باری گو سوریا گشتی بریده بده هگر آلیکاری خواسته با هنن ایگو دو سوریه دو خودی تجربه انا تجربه با کرو رجلات سوریه وک ریوبری از بجم حتی دا آواکرنا سازی و دزگاه و مؤسسات سوریه دوای 11 سالان براستی تجربه با کور و رجلات سوری جا همو سوری باشتره لپیشکتی تره و نمونه کی وکی از بیجم نتاوا دیمقراطیک هگر کاریبانا جبو خو اساس بگرن باور بکه و دناوا دمکی پر کرده کاریبان گاو پر باش باویجن مخابن آنکا جوان تجربه فیده ناگره درج خلقی آلیکاری دخوازه در دستک دخوازه دستوردانا آدر ود ناوی دی چی ببه ای وقتی تضعیف و خل بین دستوردانا نافتا بکن و وکی او دخوازن تبدن مشادر بله تیواته موست سوریا نما بدستی خویا یعنی وکا بوی پسگیده که کن نبلتویه چاله سری جوی بی رنگی به یعنی هندرین زحمت چاله سر به شبر مداخله دربه از باور ری جبر جهفکتنا سوریا دستوردانش در وچه دبن آنا گو سوریا کی آنا همه ولاتن در و دما گو دستوردان دکن براستی جی هر یکی لگوری خو گو پرچاکی لگور خو عیار بکه و تم سوریا ولو به سوریا تجاری نابه گرتی و تجاری جی استقرار و امانت و خوشی و آواکرین و تید چه نبه افراسیه تنه چارەسەریya سووری بسووریە باوەریە دا کەسێکی ئینکار بکە ڕاستە هەگەر هەموو ئەترافێن هەندری سووریایی هەموو مخالفێن گو هەندری سووریایی دەکاربن بێنگەل هەفتوو و بگێژن نەرینێکی بگێنن پرۆژاکێش بۆ ئاواکردنا سووریایە و بگێن لە هەڤهاتنێکی وێ چاغی دەسوەردانە خەلکێ وێ نکارە بە سووریا لە گۆر خو عیار بکەن ڕاستیە ji bo wê ana em bi hacetê wê ne em bi hacetê diyaloga Sûrî ne yani bi hemû netewê got hinderî Sûrî de bi hemû olû mezahibên Sûrî de a binêre ana li ser hewiya Alewiyan tên şerjêkirin li ser jinekî li Kerfersûsa feqîrê şerpa wê nel serê wê ye wê girtin xistin siyarê de divê çima ser serqota te çima ne hîcab li xwe kiriye ma ev îslûb Sûriya ber bi xerabûnê dire ber bi tahlûkê ve ber bi rastî jî ber bi xetimadinê dive ya tu hînakê nebûyî dîk te azan dide qubana çavê te bin ma ana tu ne hikûmete tu
تو نه دولته تو نکاره چند داخل سر اوقات بکاته فرش بکه بله دستوره کی تو نه حیا گوت آنا کام جذاب که یعنی از آنا چی بکم قانون کی تو نه تو به جذاب که راستش سوریه کی والا یعنی کاوان یعنی رکن اساسی ای آواکرنا ولات کی چی بکه و چه غیره من جذابک بیش ولات چما سر قوته یا چما ریاته یا تونه یا تشتکی تونه یعنی بله ما مستمز ها پرسه که داویش خو سپاسیوات کنگو بون بجدار برنامه یا ایروژی و بنده باتشنی دید و برخوادانا گل دید دوان دمانده چه گل تی خواستن چه رو برای خواستن تی خواستن دریا رادیو وره از بانگاج بو گل دبیجم براسی جبلا گلی ما گرینگیا چونا بنده باتشنی وکی تنی آبو کهربالین نر تنی از خوازن دی بیجم بنده باتشرین بنده با قرق وزاک جبو ما استراتژیکه جبو ما پاراستنا دستکفتی روجاوای جبو ما پاراستنا آزادیا ما جبو پاراستنا وقاس دستکفتی براسی جی امهینجی شهیدا ددن و مهینجی بدن بلا گلی ما تجاران دودلی نبه تردد نبه يعني آزادیه جبرانه بله او راسته يعني نبيجه والله لغورا بروباغندا دجمن و دعايتا دجمن بنره هر روش بصدا بمبد بارينه تنجبوت نرور ديمك چونا تيور يعني گرنگیاوی دشمن باش دزانه لی ام باش نزانن ام دخوازن گلیمتی که وی فرقه لور نجی ترسیه نا بالعکس جی برخدانیه جی هبونیه جی آزادیه جی سرفرازیه جی تهیه يعني جبوه لهبونا خو خودی درکر تاني از بيت بيجم بلا قلمة لهبونا خو دسكفتي خو شهيدي خو خودي دركبه لشرباني خو خودي دركبه از تكرار ديست گوتنك داويد بيجم گو قلمة نر بندابا تشرينه باور بکه او شربان دور ده روز نکارت برخو بده حقیقتا کبیا هگه تو دخوازه شربان همو اراده و تسلیم بده یا جلور همی شهید بکه بن نره لی جبو گوتل شربانی خو خودی درکه گرکت البندابا تشرینه به هبونا تلور سرکفتنا شربانی ته تنی از باطل قالوا شربان ده بنيك راستا بله ما مستمز هر شيغو اندام كونغرس اسلام ديمقراطيك البك اسباسيوت كلهم ميباني ما بله سپاس جبو بله لفرندك هن داویا خلقا ایرو ام برخدانا بندابا تشرینه شربان آزادی سلاب دکن تا آزادی دا سرکفتی همین دناوا خیر و خوشیده